Ya, Gundari li tengah hadiah singgo sikap pun panitia lengah keri. Jadi untuk si A ban kami sada pertanyaan. Ada kita kan pendeta tapi jina dengar. Lindai 6 turikan pendeta kriteria diberu ibas bahan khotbahna. Ise kam sindat kenca keenamna bari reh kam globe enda. Lape berurutan banci. Lape berurutan banci. Pokoknya ingat ki. Lape 6 na lodali yang penting ise kari terbanyak. Kari jadi pemenang na. Ya. 5 pe banci. Kira kami asal 5. Telu pe banci yang penting telu kali terbanyak. Sada. 2. Singgo arah lebih lengah tentu tah nagrina. 3. 4. 5. Ya. Turik. Sukun lebih runggun jai ya bang. Oh. Katakan runggun janari kam janah sebutkan piga si enggo idatmu. Aku runggun serang nari. 6 gelarku Yola Berutarigan. Kain dah pertanyaan mah. 6 kriteria diberu si khotbah pendeta dai si pertama takut akan Tuhan, si kedua akan ada pekerjaannya, si petelukan sayang anak-anak, si keempat kan mejilai, romantis, rajin. Betul. Lah salah pendeta. Betul. Jendan dai ngolit 4 kala iya me pendeta. Jadi me harus ban adil pendeta. Jadi teman kami si telu pe harus jawab kena. Jenda pe ngukari isdiakan kami hadiah. Pertandingan aku arah runggun sampunari, gelarku Ermila Olivia Burginting. Jadi 6 siku etah takut akan Tuhan, lid pendahin, cantik, suka anak-anak, romantis, ras. 3, 4, 5, tetot. Suka anak-anak. Ku petandakan gelarku Dea Astrina Brubarus, aku runggun si bertengari, si 6 desi kuta kriteria si iturikan ibu pendeta, si pertama takut akan Tuhan, si kedua cantik, ketelu rajin, keempat suka anak-anak, kelima romantis, keenam lead pendahinna, ada pekerjaannya. Petandakan gelarku Anesta Priscilia Bruginting, aku rah runggun Sukajulu. Jadi si 6 dia katakan pendeta, si pertama takut akan Tuhan, si kedua li pekerjaannya, si ketelu dekat dengan anak-anak, si keempat kan rajin, si kelima kan romantis, si keenam kan menjilai. Lid sadanari tading ban kala ai bang. Lid dai lantai paling atas. Oh, tidak ada Kain kosong. dai isi nina Kosong. pendeta bang. Kosong. Jong. Jong, Iya, nina pendeta dai kain dai kata-katana. Isai si jawabna iya dan Merangap hadiah si sa. galang. Merangkap saka. Kurang tepat. Bagaimana Krina kena jawab salah. Anda kurang beruntung, silahkan Anda keluar dan coba lagi. Mereka lebih mansi deh, Pak. Kamu
Kam dilaki si 4 juta sekian-sekian, si Ratu Zainda, si Merangasa, Sri Krina jawab pernah bang. Kari nili pendeta apa jawaban si terbaik? Me pendeta? Kamu jawab dulu tendu kak. Nina Rai, kamu kurang beruntung. Lantai 6 indah hanya untuk tingkat kepuasan dari lantai 1 sampai 5 gitu. Kita nggak dengar. Sin jawab kamu dekko. Ya pendeta. Siapa jawaban terbaik di antara 4 peserta? Sebelah sana. Lalu yang tengah nomor 3 yang rambutnya dicet dan cantik. Tepuk tangan leman kakak si cantik. Man panitia ngubanci si berikan hadiah nangdangi teman-teman ta singgo ndengkahkan ras nginget karena khotbah pendeta ta ibas paksa enda. Lah belah dek abang belah pasang musik lah emang kakak lain tari-tarian berdata. Boom boom, I'ma feel like a big zoom zoom zoom. Boom boom, shaka like a boom boom. I'ma let it take a big zoom zoom zoom. Boom boom, Tepuk tangan kita man permata GBKP Rukun Jumkata. I'ma let it take a big zoom zoom zoom. Boom boom, shaka like a boom boom. I'ma feel like take a big zoom zoom zoom. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Tepuk tangan kita lebih Krina teman-teman. Gelah mejile ban permata tenda tampilan na. Boom boom, shaka like a boom boom. I'ma let it take a big zoom zoom zoom. Boom boom, shaka like a boom boom. I'ma feel like take a big zoom zoom zoom. Boom boom, shaka like a boom boom. I'ma let it take a big zoom zoom zoom. Boom boom, shaka like a boom boom. I'ma feel like take a big zoom zoom zoom. Boom boom, shaka like a boom boom. I'ma let it take a big zoom zoom zoom. Boom boom, shaka like a boom boom. I'ma feel like take a big zoom zoom zoom. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up, 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 hands up, hands up, hands up. Cartel.
kuang kafe komegin salih kumbang. Tepuk tangan kita lebih Krinaban Permata Juma Padang Tangkidik si Dilaki. Dung Presiden siap-siap kamu undangan kami ujung Bandar Nari bagai Guri Senari. Tahun D3 kita jumpa perkara siting barenda putaring kendu telu tahun bereginti kita lah jumpa sayangi ku taring kendu piga kali ku juakan rate
tawar pusuku si uli ate tangena musik wah tiga kali ku coba kenratengan tapi nalala detek tiga aku kecewa lengali ujung patura si wagi kena berginti si bagi kena Zema perkelang melias ingan mata malumna adinala radungkeun kena